Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Youth Congress mentakasngi ka santarik leber, kala pelat patba ya ka manifesto jong kaseng, lada kan yokbat ya ka bor hakan ka election MP ka Bansawan. Kaseng kala ong bakathong jong ka kalong ban pet haka bede bat kajing ki samla haka wat kam wat jam, da ka baong bakan penmi ya kata ka hok babaro ki samla haka jela kidi ban yok kam yok jam. Ka ong baman ukhna ubala pendep ya ka graduation na diploma, kin yo ya ka pisa ka basilak tingka hapo shisnam. Kumjuru ya ki khana ki bashim loan ban pendap ya ka jing puli jongki ka kongres kala ong ban siuhi shaki bank ya kata ka sut ka balashim lada ka kongres kan wan haka bor haka bayade ba kinong rep ka kongres ka ong bakan pentri kam ya ka minimum support price lada hiar dor ki marap jongki bat kumjuru lada ki mat ki jing haka bayade ba ka jing sha penjot haka maryang ka kongres kan ai jing ya pisa bakin la ban thong biang ya ki jing thong jing tap jongki kumjuru ka seng kalakula ban ai shilak tingka haka shisnem ya kitu kilong yeng ki baduk tam ya kilong kumi ka kongres ka ong bakan bu da ka reservation ka basan 4% haki kam sorkar bami jong ka sorkar pedeng kumjuru ban penkiu ya ka baibala shispa sngi naka arspa tingka shaka sauspa tingka kumjuru ka seng kalakular ban pendunano haka bede baga jing siu tax ya ki samla ki bahapo arphawisnem ki badan sap haka balik ka sport ka kongres ka ong bakan ai shipo hajar shibnai kenang baki khana ki badan sap kinla ban pentebit shu ya ka sap jongki bat kumjuru ka seng kalakular ban wengno ya ka jingyo san percent na ka reservation policy ha ka jing thong kam thong jam The Indian National Congress mentasngi kelap pelaj manifesto official manifesto jong ka parti ha ka bedai bat ki kam kongres ka kwa banle ketemu banle lada ka poy ka bor keberingkong kebengi ketika haka widai baki kena samla hajing wat jing jing kena samla banyak kami jam kongres ka ongba kan perni kata ka right to employment ka manu kena samla budi banyak kam jam manu kena samla nak daw ki kena brang de puli hapo ka tang de puli graduation ki brang de ka diploma jongki ka kongres ka ongba tang sudah beri kata kan ka apprentice period ka basisnem penuh piok kam kan ai bisa ke basilak tingka ban support iki sistem man kena orang dep kejing kuliah kejong graduation diploma kini kena kenyo kata bisa ke basilak tingka high te apprentice period di sistem lalu kenang ikani kenang bagi kena sama jongi kinum sha exploit ka private sector dan public sector nomor ba don ki jakar boyo kam private tam kutlok arit palat kitrai khar ardem tai tlok meha ke kongres ka makin bimi kita ka right to employment bakan bimi kita ka apprenticeship ka pisa ka basilak bakan ai kena samla kena makan long ke kerjaan iki hak bedai bat bi kena puli ki kidan ki kena ki puli ki colleges ki bashim ki loan kidan kena bashim educational loan kongres ka ong baladang idan ka bor ya ka interest lane ka sud ka bala add up harus nam arjar pusau kat santrik mat arjar pusau ya ka interest ya ka sud on mamno ke sorkar hi dalade kan siu ki bank nak bentak education loan jo kena ingin kemau kan tang ke interest ke bala add up harus nam arjar apusau ya kata interest on mamno ya kata sud on mamno ke sorkar hi kan sa siu ki bank tadi ke bedi bagi kena samla kena puli brang dep nak ki college nak ki tang puli mentang ha ke bedi pat kinong rep ke kongres ke iba kinong rep ki dikata ke backbone ke society ke bakla sat neglek la bun snem na kada ki amba hani megaliang iba kamdan ke minimum support price ke kongres oh borok wi kari himenta ngin pentre kam ke minimum support price ya ki jing thung jing tep jongki ke kinong rep dada don kanu ke ba ka herdor han ke yo hayo ki jing ya ka dor jong jur ke sarkar hi kan bu te minimum support ya ki ka dor blong minimum keban ai ban thiet iya taki jintung jintep kinong rem hakador ke babit ke bobyang tam kinong rem kinong yam ke bentang ke ar ke bidi kinong rem pan ke kongres ke ongba kinong rem lada kidon ketaka ke kimat kijing lada one game shop ka hajing shop ke mariang kidon ke ni ka uslap la juru palan la khiat palan la shit palan ki jur ki chap ki bitung ujulor no tikandon ke compensation nani kata crops insurance scheme hakaba hapo life host ni baka bajot ujung thung jongki ki nongrep kila ban file ki application jongki dari ban thos ka ki department banyak pisa jongki on
compensate dan open pai ki kendian tam kenyo ban beteng biang kam ke jongki kenyo beteng biang banya thung yatep yaki jing thung jongki kata de lor ki nongrem ke baar pat kane kadon skoi kamat ba ki ni ki longi yang ki bedong yakinu ini longi yang ki bedong ki ba ha apa poverty line nan ki ba jenjar tam yakum kita ki yang pan ai silak tingka hakasisnem kenam kini kilong yang ruk kena ban im da kaburong kin yo kata kaburong kin im kin yo ban bit ban biang kayu jongki tekaniru an asilak tingka si yang yak yelong yang kiba mi na kibuduk tam teka bedai pat barki kini ki kentei kilong kemi ya kilong kemi ki ong ba ni ka manifesto jongi ka ong ba kandon kata ka 50% reservation haki kam sarkar bami jong central government katakan petrikam lalu usnam arajar akusan kilong kemi kendon ka reservation ka 4% lalu usnam arajar akusan kata de kebedep ki women ki kilong kemi dan ngabang ipit paru syakane ka scheme syes pasni bang ka belas syes pasni ka bai belah har gunta karang datang hapo ki aspa le voting ka jo kinong belas ni aku mengi ngitip ka jenjar ha ya ki ka jenjar ha kini belas syes pasni bakin la pendak penbiang tang di atas patingka pertai bagadan mantap ni dan nak kada kongres umbala langi wan kabot ka belas spas ni ka bais ni sisi kan long saus patingka itu kiu nak di atas patam kiu bisa ke saus patingka kada ka kiu ka bai belas ni kada ka kiu ka bai belas ni ngin sutu ba kinong bela ki belas shawai kan kiu dak tulop jongki nama lada saus patingka piu belas ni hati bela private piu tang sans patingka bor khoi la belas ni namar ka kham aram ka kam khindian tekadon competition kandon kata kajing ya competition ha contractor ru bayak benyot ong tray ka bay belah ha pen kiu tekan ni ka bentoy par khoi brio bedan ha pot try tam du jong ka ni ka society ka jongi tadi jong ka belas spas ni deng ya wan sini ni page ru ka ni ka ya ka GST ru ngaklet mention mene ya ka GST ni syam jenjar borok-borok ki bayat rekam borok-borok ki businessman ni kini ki enterprise ki jenjar ki GST ya ke GST ro kin sa review no in review no kami ka GST 2.0 maybe alright haba ke GST ka ba syam jenjar ba on posting no ki kendian inya walat kinu ba kinu syusyak tax saman ka bedon tadi ka bede ko GST ha ka bede par ka sports ni bun sin ki kena samna jong ki bede ka sports la kini ki sports club ki shnong la kini ki kena samna ki be syam ki team ko pair neki kena samna ki balik ya syam bentah ki international level kibli syam bentah pok national level ya kiru menjudan la jingirap badal kwa jingirap ka mariat nak kuai jaka barha bukut ki thadno ka bangim la kasu namar bangim jola jingirap te halor ka sports ka sarkar ong ba in ashipo 1000 tingka shibnai ya ki kena samna bah pok ka kuai snem kenang bakena ban pesu lan ban budin ya ka kam sports ka bakia sutunat banne te ka sarkar ka ong ka parti kongres ka ong ba ladang idon kabor ka sports policy na betak kena samla ki bahpo ka kuisnem penyerap iki 10,000 sibnai bakin pesu kita ka sports ke joki te katari regarding ka sports kadan sakawai baka kongres ka don hapo manifesto kata kadai ban remove ya ka 50% cap halo ka reservation kumbalong menta kanu reservation ki kam ki jam idon kata ka cap ka bangimla bantam ya ka 10% kemudian ini kejengnya ki reservation ke baklam poi sino ke bla shu yaki ay syatngan habakut betul please pang reservation yo tang ke review committee ke kongres ke ong banlat kini kendrum keram borkhod ya ke reservation joki SC joki ST jong OBC on wengno ya ke cap kata ka ong ba tang 10% kila ban reserve ke kongres ong in wengno kata 50% kenang bakat kum gejung pat ba semua jung pat ba kasih jungi ulah nang khambun kapasiti tang yo tang 10% reservation on pen kiu no kata kanum dan cukup no jing hanglat iki ST menginyewa reservation ke bakham he kata deka ka manifesto jo kongres ke